te boli ti glava prvih 5 dana, zato što se navikao na tu drogu, ali umesto kafe ujutru popiješ pola litra mlake vode sa pola isciđenog limuna. Umesto kafe, to je najbolji tonik. Možete da napravite i kafu od draži. To su pili naši A šta se dešava u organizmu kad čovjek popije kafu? Pa kad popije kafu, evo samo 4 stvari da kažem koje se dešavaju. Prvo, podiže se krvni pritisak, veštački. I sada ti popiješ kafu kao energetski napitak. Jer kafa je blaga verzija ovoga što oni zove energetski napitke, da im ne spominjem imena. To nisu nikakve energetski napiti, to je droga. Znači, to je velika koncentracija kofeina, koji ti veštački podiže krvni pritisak i ti kao dobiješ energiju. To je laž. To je laž, to nije nikav energetski napitak, to je narkomanski napitak. I sad, ti kad popiješ kafu, to ti isto energetski, on ti kao daje energiju. On ti veštački podiže krvni pritisak, što je nezdravo. I onda organizam hoće da obori taj krvni pritisak. I ti opet piješ kafu, da dobiješ snagu. Znači, drogiraš se. Organizam obara krvni pritisak. I ti istreniraš organizam da on tebi stalno obara krvni pritisak. I ti ujutru kad se probudiš, organizam odmah obara krvni pritisak, ali si ga tako istrenirao. Ujutru kad usneš odmah džezva i kuvaš kafu. I ti ujutru kad se probudiš, organizam obara krvni pritisak ili se navikao da ga maltretiraš sa kafom. I ti sad piješ, kad ne mogu da ustanem bez kafe. I tako izbacuješ, to je prvi, i sad ti, šta ćeš da uradiš, boli te glava, nizak ti krvni pritisak, jer organizam si istrenirao da ti obara krvni pritisak. Znači, nemoj da piješ kafu, idi pod hladan tuš, pa topao tuš, pa hladan tuš, pa topao tuš. Tako ćeš i da očistiš lice. I ti prvih 5 dana će te boli glava, da se organizam navikne na novi režim, bez kafe. O ovim takozvanim energetskim napicima i da ne pričam, to je tek droga, mislim, to bi trebalo zakonom da se zabrani, ali polako se svi oblici narkomanije legalizuju u demokratiji, tako. Znači, to je prvi, veštačko podiže krvni pritisak. Broj 2, diuretik. Mislim, sad šta je broj 2, broj 1, nebitno. Evo, diuretik. Znači, izlači ti tečnost iz organizma. 2/3 našeg tela je voda. Ti kad dehidriraš, tebi propada i mozak, i kosti, i lice ti se suši, suvati u lice. Suvati usta. Zato moraš stalno da imaš pored sebe da piješ vodu. Kao ono kad sedneš u kafiću ili u kafani i ono ispred tebe čaša sa sokom i ti stalno te provocira da piješ. Stalno imaš ispred sebe vodu, flašu vode, pola litra. I stalno piješ, da recikliraš tu vodu. A kafa ti izlači tečnost iz organizma, dehidriraš i onda ti se koza suši, i onda ti lice, razumijeno mora da stavljaš hidratantne kreme, tako. Kafa izaziva aritmije srca. Znači, aritmije srca. U srcu postoji taj takozvani SA čvor, koji je zadužen za kontrakcije srca. Kafa izaziva da u određenim delovima srca se stvara, da kažemo, još jedan SA čvor. Znači, i stvaraju se aritmije. Kafa izaziva pojačane lučne želudačne kiseline. Kad piješ kafu, želudačna kiselina se dodatno luči i možeš dobiješ čir na želucu, dobiješ kiselinu, pa dobiješ čir na želucu, možda dobiješ, ako nastaviš da piješ puno kafe, dobiješ rak na želucu. I onda možeš ti da piješ kiseline, onda odeš kod lekara, on ti da ranisan i ti piješ kao da ublažavaš tu jaku želudačku kiselinu. Kad smo kod toga, jedan gospodin mi je napisao ima problema sa kiselinom u želucu. Evo, to je povezano sa kafom, to je povezano sa ishranom, to je povezano sa bubuljicama.